najnovšej emisiji Dobrý večer Vojvodino z hostami u studiju išče razošvicime život i djelo Havrila Kostevnika z okremnim akcentom na ostatnju deceniju jeho života. Že važne bud društveno angažovani, rošpivani i kreativni i po odhodu do penziji, ukaže nam Slavica Stracenski z Novoho Sadu. Robotu Slavice ljubela, bo pomahala chorim decom, že bi šviče ozdraveli. Nas ľudze ljubeli, bolo bar skrašne odnošenje rodičoh, a posebno to kraj gdje ja na Telepu, tu možem povedať, že stari Novosađanje i tu bar s velikim poštovanjem oni prihodzali do ambulanti i u doktorom i u šestričkom, bar boli dječni i bar jak da poviem podzekovni. Takže jakže hovorí, z jedného boku čekáme da pôjdeme do penzії, ledvo čekáme da pôjdeme. Ale već si chybi. Dobrý večer Vojvodino na štvartok na 20 hodin.